Tata Musamseleko ke Betnani ufamous kakhulu ngokwaziwa for uyoxela abantu kumgogo wakhe ugogo uFlow. Siyazi ke on previous seasons ebusy exela ke omangwabe uba bengenanhlonipho, exela omacele abamjikeleyo, exela omayeni wonke umuntu nje. So uMakhumalo yena engafane ke axelwe kakhulu izinto zakhe, but hey kule isizini ungathi umoshe kakhulu according to Tata Musamseleko ngoba bengavani tu. So ke kuthiwa ke nansi into azabe eyithetha kugogo Flow, eyithetha ke phofu ngoMakhumalo. We are featuring uKeep Moving dadewethu, ukhona pha ku Facebook, unayo ke ne YouTube channel apho aposta khona i-vlogs zakhe. Khanike nibukele ngoba ndiyihlekile ke le. Flow hayi sinenkingeja la, sinenkingeja. Hayi uMakhumalo usekhulumule amaphinifu, akhumula konke namaduku ugqokisa mina ngoba ufuna ukuthi kube uyena indoda la kwaMseleko. Sinaleyo nkinga ke manje sekubele yena agqoka amabhlukwe ngoba phela ufuna ukungilawula. Ngenkathi ngilapha kwakhe wangixosha wangisa kwitoilet elingaphandle lapho akazi lutho ukuthi leli toilet leli kwalona leli sponsorishiwe. So eqaleni kwakuwukuthi uMangwabe wayethi uyahamba, akasahambanga. Manje uqala uMakhumalo usenamandla la ayingozi. Ngifuna nje umthathele lamandla uwalethe kumina njengendoda, bese ngizokhona ukuthi nginakekele umndeni wami. Ngoba uMakhumalo uyanqaba nanokuthi athengele uMakhwele izinto lezi zogeza nezinto zabo mama nabo bra namaphenti konke naloko kuye esikhathini. Siyabonga. Bethuna liyenzile into uThando Nesithembu. Umuntu ongabukeli uThando Nesithembu shame andiyazi wenza ntoni okanye uba njani ku social media, because ayikho enye into eke kuthethwe ngayo xa kudlala uThando Nesithembu iba yiyo qha on Twitter or X or YouTube, Facebook, TikTok, all social media platforms, Instagram. Abantu baba busy ngoThando Nesithembu. So ke Bethunani uTata Musamseleko kuthiwa hey hayi sana uzawukhe axoxe nogogo Flow malunga nalendaba kaMakhumalo, ngoba uMakhumalo kaloku ngulo athi unamandla and lamandla nguye onezitsixo kuwo, ethanda angawathatha ukubone. So unalanto ukuthi uMakhumalo wenziwe nguye, uyabo. So whatever la amisa ngayo nguye omnikela amandla. So kuthiwa he ayisana uMakhumalo uzawuxelwa kugogo Flow ba ya asana ingathi ngoku lamandla akhe mawasuswe kuye uMakhumalo kuyofakwa pha kuTata Musamseleko, ngoba kaloku ungulo ungafuniyo nokumlekelela in terms of supporting uwife number 5 uSamke. Phofu akwamyekisa ukuphangela wathi makabe stay at home, and then uzawuthi wife na because kaloku usekokwabo nangona ke kulotyoliwe kusafuneka ke phofu kuyogqitywa. Anyways khanikinichekana ke Betnani banicinga ntoni ngoKeep Moving dadewethu esithi uTata Musamseleko uzayokhala kuFlow ekhalela indaba yoba nemali kaMakhumalo engafuna usupporta uSamke. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.